mami atuwele na akavwa kuguleyo kwenyama aiva kujira motoka kanje njire tamaye tuyongereyo omulungi ayikuwa wa media kyono mukaire mako Angelina leka tuumule mu kunyama njire tenyama motoka mbere njira bya tukujibona gano mukaida kumbuza ate akanyama mukaida kaya ono gwira mako Angelina akanyama eno wai media yaida baka gwandi na isan wai media moyo kunuma abantu agatusema byo mukola lienda kundita eno wai media yaida kulema subscribe liking sharing eno wai media yaida kulema subscribe liking sharing omulungi alikuwa wai media bambi kino kyokolo kubango tugobera tuzamu amani sasa aba yakabaka kusubscribing to go ahead and subscribe like and share our videos ndiya ziliosigira ngaka ali kujja maiso nebazabo bambi abatandise okutuwagira kumukolo gwange gwendikola ogwo celebrating emyaka 15 gemaze mu mawulire eri abatandise okumpereza kuba ku bwaka sente bambi ne yanziza sabana abantu abandi ababaye bakali mwena okwenga kuba naife bambi olusigazi dimulaga amani tena mundizemu kwa amani webirimo jenjire ngankola mu myaka 15 tomana enamba dange dibyoko solo kwida mu WhatsApp solo gula tiketi aba wagula tebo ye tiketi ya mitwalo 5 tebo mitwalo 2 deni 1 million niwo banga tuli mu Uganda twajase okutwagira wagula tiketi watoa wa sente tiketi tuida kuligabira abantu tuida kuja ku radio tugabe ndiye zidi osigala nga wemba kobyo ngawe muri kumbona andise muri suye maige okukyala ko mukyala yetwazimbira numba makoka Angelina amaka gano amaka amalungi mudukira bulungi nti nale baletere mbozi ya Angelina makoka ngenumba yeyagwa ayengazira yamba oluvaino mu okuyambibwa kubana ife nadala abali mu nsedo okuliya twavayo twaizaawo numbe eno twagizimba twamugako kuno obuyambi obwemere n'ebintu ebindi era ndidi okubona embeere etya wabulanga omuntu yayena titambwire bwerere ndeseko kumere omukyalo no muletere kumere omukaire kubandi dyemere yetwamulekera yawawo muletere ku kwemere twenda kubona omwana yetwaga sene do kusoma bajja ku isomero n'ebintu ebindi so mutoyinga kubambi ngwatu wayako kono mukaire mako Angelina hatukobere ku kwembere lyeta wano kasoka tumuzimbire numba tutusana no mukaire mako Angelina yatumwagaine mami ali wano lera anira mukaire ngogedi kakugemereko nakomera bulayi muno ngogedye era akomere kitegeire ekyo kyoliko bantu kibwira bulungi lusamya kodi omusamya aye nalongoka lero ndi bulungi oli bulungi ki ayitama yali onozimbya ayitama buli kintu aye makono kano n'ekigere byelema wanda muzende wali walinga aye wawera ndibono amata mugedye era nyirire ino aye abantu bakubira ati onirire bakoba bali bava muletera senda alina kyawo kyalyanga aye tuliye ebyo matoke sako tuliye matoke ako twabawo ata twatenduka ndingambe ndikwenda kuirayo tusana nakulinga na akanti nti ayo na Angelina ati niye nako omwana ole nti dada aliyo ati aliyo ati noyo lero bairo mbuzeko lokufwala lero nasulwe na bindi ebitengi biriyo tubona birese birungi byene byo wandetera lero wandetera birungi byerere wenja abundu ndiye kuhaye bako babali uyo ni nani mukakundi bamufwala batyo kiti bwana itendo kya amani likatonda tubazaka mami yatuweza yatuwasedere dazimba numba ne yatugwira nengo yo mukyalo oyo kola bulungi bwene bandu bewunyanga bali yasala bana bali kuliya atali kubona bonerange no tache wa bana be bali nako bandi bana bene bacha kulowosa nga becha kabiri katonda yena abona mami we bali Angelina buti yageda mami Angelina yayira ku omubiri
lwaki omubiri gwaki ekyaki kutwala omubiri numbeere kuba kyali nga kikaire oba endya yali inafu mbekano wendenduka ndikaba maadi merere tisobola ntyama nalowooza nakaba musaada kufa mbekano webiba ngandira ayi butusale notenduka otya endolo gyene numba ifo erimu obuzibu yayona be ekali kubaamu bizibu otusimula endolo paka kuwulira bubi mbulira bubi ino nkoko kikolyoka male namanya ndi bukyere ayi busabe ayi mami we bali kutuyamba obuyambi Angelina akyusa ati Angelina akyuse buti Emily twakulekera ekaliwo yabere were nebijanjali byono bibere bitongere mweka mandala nduwako boli ulyanga bitono were sikale mweka mandala ebijande bere bikali muku egamandala ndala ngo byobe iro lya mpola ndi tuli mbekano bandu babiri twenga tukole tutya ata akawunga kawwa bere tutandiza okulya mwoko oyo onomogo mutwerewa munimiro ojawa madi nga butinani akutera awo omogo oyo mwana nakola ono mwana omuto nayasimbawo lwamukaka lwasande nga bakola bali babiri baabo bemerere tobabona abo sabene abo babiri abo lingirire bakubone omukaire akubone nese ndiwo mulamu mwene ayo bulwaire ne buli kunumangamu so buti ekikuluma buti kinuma pressure sayenga pressure naki kindi kisirawo pressure sa kubanga mbegano kasoka mu beno mubiri kwa bakwana la embiso nalosi sa kujya bakuba embiso mitwalo 3 natola naleka bakoba balijya ko wiba kucyanja bekondi kambeho kubanga tibimalira biseera ine be ndya nabaho nalya nabaho olesa izira idagali yakisoga lyokolesa kukweno mpulira diliyo olanga wafumba ganu wako fumbiranga mukato mulako wekawanga ndao aye namenyaho zandi aye mubiri mwigwene mulungi tikoba ndi kino bino byaba binumanga mbulira bikambo bingi madi kakola katya kolandya nalira nakobanana tafadhali nafwa mukaire ngoni jiri nyindire newanyiriza oti aye katonda ngatali mulungi abonanga bataka aye sabanga ndi katonda yebale zena baseka kabiri mala naba mundu mbere sawa ino balowooza nimbekani mwoko oyo wasi babana basimi anakalali male baliye kalbe tutya kulya kino twakisimbira okulya nefwa lyene lyowako balirya liri kusiika okwo tokota so akayumba tikatona tikatonya kube omwana nali muwere sente edo okusoma asoma bana sa jona wa ubere zete plani wa ba jona yatola byona tibamubanja ko mu kindu ta kuno mwaka kucha kuwa buwe zira kuwele banja lindi so leka yaka amatalaga yakawaka wano lyaka lilala aye lilala lyokuluya tilyakanga bulungi balubu eyo munda neyaka neyaka aye balubu eyo kulya teyaka weyakolanga sano bwekola okay kali ndidi okukyalirako eriyo omukaire ali eyo okuli eyo akwenda ino yena kulaga kolo mukifaananyi ng'aliko bati Angelina okamwidukira ate nakobyeko neido yoduona nakobye ndi muna banje chukira kata lunaku lulala bana pekanezefamba omukaire akwenda yankubira isimu yakati Yazid
ati Angelina ali otiyaweesa emmere gye omugwire ku kwemmere omutwalire nakati omukaire yakulowoozizaako era ampere sente yakati gyogwira Angelina emmere omuleetereku yebale ino neyasiisa Katonda yebale yebale kumuwa amakesi ako aye embeera esiriikeke tawo bwamezi kyebakoba tawo meeso so emmere mwana mukaire mukaire baba nani neyasiisa yebale kukakasa mami atwere yakawunga kakano neyasiisa yebale ino oba kakusina nabeni kuja kukyusa nkugwire ku kyadda yeno omulya noyo kukawunga ne ku kyadda oyenda kuki eze nenda pando ndiweekwe pando mpulira ati muli basana mwenda kyadda eze tiri basana oli muki mama eze ndi mukiso oli mugisu mami wayemba olwemba abantu bebuuza olwemba lwajja lutegeeza kina abasama tibaide meaning tujamanenge abantu baduuya mukyamane ndu baluuya kukyamanenge baluuya kukyamane musala kwefwe nomulala kurra sindemisi kulakulu kukabula amasaka baluuya mukyamanenge baluuya kukyamane lutegeeza kyolwo olwemba olwimba olwo lutegeeza mwino nahuwa wenamuwe bantu baduuya abaduniya mukyamanenge mwendagane ino aye wakwima musala gwe gwe mulala kiki ekyo n'omusaayi musaayi mulala gwefe gwe mulala luki olusamya lusamya kiruna Kenya kuba abasamya abebusiya tibalutegeera wakati fe tubiti lusamya tukubitegeera neyasiisa baba webale abantu baduuya onanyale neyasiisa kogema nkulu Katonda mwene nakaba ogwo mulungi wegubona ogwo mutyere mami atwere n'omutyere gugwo yebale bajja kutaaku neyasiisa ino webale nga mukaire ngaakwenda mbegano alina okunenda kubanga akwenda anendererala bali awo alingirira nebaliwo omukaire akoleyo nisugemu oti nkuwa sukaali aye akolanga obona kuno ane dioda kuno era kuyala dono dili kira isatu motono era tono edo neyazisa webale na amajani gagano gaize muli neyazisa sibula buno munu neyazisa ayo kinira bire kindi yakiri motoka anda kireta ogwo mugati omukaira akwira omugati koti mali na disoni aliwa kulumya wakati omuvubuka yajire n'omukaira avuka mubegendereza abo avuka mubegendereza ngamwe afuwa ogwo mugati gugwo mami atuwere n'akavwa kuguleyo kwenyama aiva kugira bya motoka kanje njire tamaye tuyongereyo omulungi ayikuwa wa media kyona omukaire mako Angelina leka tuwumule mu kunyama njire tenyama motoka mbere njira bya tukujibona gano omukaire da kumbuza ate akanyama omukaire akaya ono gwira mako Angelina akanyama kugwire yikire yenyama kiro webale neyasiisa mama webale ino kunyamba era nenda mami oyongera okumwebaza omukyala oyali mu America yakuzimbira numba era nampaire ebintu bino era nampa okuleta so mami mwebaze gema omuzindalo omwembere munakemba muno omuntu mami mwebaze nakemba akawuli bino byona bino ampe n'amafuta agaide eno mwezi haleluya era ndikusaba ino Katonda mwena ambulire mwami kyendiko kubanga semanyirenge kandi mukeni anyala kuyita mungo munota mwami eze ndikubonabona ndikulwala ndikola si aye mwana unanyambire muno anyambire lala nukuli kuyamba yambire selala wakali kukubola inyuma talero ngona kindolo
ngandya ngamala nengona chindolo change paka siyalo kyasirubu kinekulawo abechanga kumulyango nibalanga lero barya banyiraki balomaloma kosi bayokera bye bayokera balifwana mukhasi uyu acha khwiba mukhasi uyu acha khukhola ari ayesili khwibakho sindu syomundu ta nasaye mwene niyo undereranga semanyilengekho ndi munyala khwicheno mwamderera byakhulya nga bino birita aye nasaye akhulinde era nasaye azisa mama webale muno webale kupakasa ino webale kundetera emmere webale kundetera buli kindu kyendowooza kyona kimaze okutuukirira Katonda mwene namanya nendobe mulamu senambe mulamu nasaye mwene niyo umanyire ese semanya byosi byokhola nasaye akho yakhukoboselyo olinga uyambanga sa mundu samumanani mwene nabamalayo ata isaino bandu bakhachekha babola bali mutoka kwakhecha bakhamurerera bindu uyo nanacha khwamia oyacha khwamile lala ata ndero oborero uriya lakini namala nabakaba nabuni banyola sibambata mami aliri buliro olotidi mami olusamya lugemye wansi ne waigolo olusamya lugemye gado kantu okabwene bwene nesa webale kupakasa kubinga obale bavwe abantu bali kutuba webale kupakasa sumbwe nga mvuire wano kitegere balileta webale kupakasa mama Katonda akwongere so tono tukobere enemere eri kujja kutambuza kwetya ina imere nandambusira selala emere jja kutambuza kwetya echa kundambusa kubanga wembona bandu wicha bungi wofumba butono butite tumala lero twanala matoka ako aye ndu chimbwe bunakhusitya khandi chinyanga era yebale ino yebale mama era ndi khusabanga ngandira webale nomugati gugwo mami gono oboja gulyali sayibusa sadino zeme ndoza nti jakusaba kulya muti era omugati ojagulya dozi so buti ntegeike ekivulo ndi kujja guza emyaka 15 gyemaze nga nkola ebintu bino ebyokuyamba abantu mbe maze emyaka 15 nga anamba abantu so ntesiteso mukola igange eyo mutawuni so ndikweta banange bikwano gyange baide bampagire abali kujja kumpani kukasente nga zena bansima so wobosima byenkola nenda onsabire ku bantu oti bana mwide muwagire yazidi ge bakazira zena mukaire nsabira ako baidire baidaba abakaire baida kubagulira bawulire po osabe nendo osabe Katonda wile sale ya abantu batuwagire twena batusime nazaye papa ndi okusabanga newe wakulinda sidonde sitere omwene wokulindanga mbukulanga mwana muziyana uno nenda mumakhono kawo mwene mulinde mwene mutakase mwene mwongose makaka yewe mwene kasya wakhamulekha to mwami nomundu ukhola milimo kyakhola khulilemo papa wakhamusukuna to mwami yena mumutakase mwena muwe makesi muwe mirembe uwali yesi abolenga tawe nakholera mukhazi uyaye sesi yakholere nenya basime kusimibwe fwesi aye siyakhola nasaye yekule chingira mwena abende siyaye makesi kaye kakhola anyole kali asandi kirito amina Katonda sabasala ya dado ojibulirize abantu bampe kuwagize ekifulo kyange kigemeyo bana tiketi muguleko we5 we 20 no wa million kigemeyo ku tomana ekigemeyo zenandirano wo mukere na akanti omukere sala yewasaba ebintu byaja bituka ilya kukabamba era kitufu nange yasidi aye siembere nendira nano mbere ndira ichokoni nalira ichokoni ndira ichokoni ifulani ikwa yekayo endekera so buti jokoni nani yakuzimbira jokoni ichokoni bana abo nibo basimba chanabo okay kali wow ngano wasombanga mandu awo so kwa ido tomali wow abalunja ali kwa media yabagano nibo bakola ichokoni seta wano muyayi da kusika seta wano abalunja ali kwa media omwana ono ni mulekwa
ate abo nakubazaire be mama yafa ng'azaala ate baba we yafuira mu kabenje so aliga n'abaana omukaire ni mama ko lwe yatwamuwa obuyambi atandi yairayo okujja kusoma so nakutokoberako ko ni wani ninze Mukisa Gerard so Mukisa tukobere okusoma osoma we wampeera sente najja lwa balaza natandika okusoma era nakola test nakola n'ebibuuzo era twairayo ku isomero era nsoma aye leero banange bagiireyo ku byemizaano iwe togiire tibayenze imwe abandi okujja balonda mu bulonde abajeeyo oli mukyakumeka ndi mukyakuna ngaye bitambula bulungi olubaawo olubona oba amaiso gakusiibwa mbona yabandi abakaitibwa na bulungi olubaawo kodi bikyo byetegereza bakuwamu ku butiiki Katonda kirungi so buti eriyo okuku ekindi kyobona nga kiri kalubyamu ku emisomo gyo ezira kindi ino aye ebitabo ebindi ebitono ebyo tibabyenda bende ebitabo ebinene ebitabo ki ebitabo ebinene 96 96 bye bayenda so kale tuwulire benda 96 n'ekintu ekindi ndakuba n'engeri yendi kujja okwogera mu nidaada tiende byefa bigulire gano kumpewo tudda kwogera nidaada tubone ebyo ekitabo ekyo tubigemagana bitya nga ze nanga njanga okuyiganga ndaba n'ebintu bye bitu kujja okwogeramu kuno omukairo ntubone awulire so we bali kuzimbira mukaire ifumbiro ndibona mukaire ba mutera wa kafumbiro nifo twazimba twali babiri twazimba twataako akasolya aye ensubi liri mu maadi tutya okujja mu maadi so aye mwatandika okufumbiramu tufumbira ku luya paka muli kulinda kutaka ku isubi male niwo wazimba akantu ako odi okupima amatafaali ago gagamagana odi okupima oba otaako bute nze ntaawo bute oba ligiirawo akantu obona nga katereevu ya katonda mulungi bambi kale so obulamu bwegire butya okubye oti balubu eri etya sola ebalubu ey'omunda eyaka aye wootaaku ey'okuluya dombi waataako amaani gakendeera dazima dombi ekikoba yasalamuku amaani aye ate si endala eyaka deni kirungi tutambulire ngaawo endala weba eyaka bwakya deni tutambulire ngaawo osooka ogyere mala owulire kale mukaire iwe jja okola ebibyo kasooka ide munumba ano tofunaako ku bantu okutiisatiisakoko batya leero tibayogeranga kaata kigambo be nibalaba akubanga amabaale be ezira yali mwala wotulina yanoono we mugongo oyo niyaleetako mboozi awo yasimba matooke yezeneno bekana banja kumubuuza ng'atandika kufumakana kabakuba bali muleka abe mwene akola byakola akola mwene byayenda mwesirikirako kale bambi turi kujja kuswika naba kali kusubscribe please go ahead and subscribe like and share our videos.